Dito'y drama tayo, Domi, mabali namin. Ket nayawid dan, tiduduuganan ang veterano, ijay lugar da. Ngayon, hanya iti ending ko iti dating istorya. Ang nabayag mo't namin na narugik da itong istorya. Nakapaya gidli-gidlikit din di palang sursurat ka. Hanya nga ita. Nayaw awan sa manan tay ending ko. Jak manan maiturong. Dom! Dom, Hmm. malagip mo daytay nayaw awan idi alakay at mo tayo katagkabaw. Sino? Daytay ngay agnagan iti sakto. Ti mo tayo pa'y idi kat saan apod no aday dya tinagan na tagkabaw nga rudan. Ay, ooin. Apay nila kay saktaw. Kapag yan mo, gayam dati ka bats ko idi iti high school. Kasano alam mo, am? Nakita ki tindaan ni ama sakto. Kadwa na ti ibagbagak akabats ko. Aya, Akat kataho da nga rod, idi nistoryak ti panagyan na idi iji balay dananang. una niya. Hangam, kasla sa anak ka mama, ti alimpyo ti utak na idi. Talaga po nga kabaw, idin tila nga na niya. Tauri ti panagsasauna idi kat talaga mo ta saan ngagsusurot. Ngun nga rod, iso nga. Ay, ang mga nasabali da iji kapagyan ti kabats ko. Sa bali, Wan, sakto mo, tinagan na. amangan no adda saktuan, kat adamot sakto to. Anya? Ay, di ka man mangrabak akasta dom. Posible ti imbaga. Amangan no adamot kasingin jilakay anayaw awan ini, arang ibaga asakto tinagan na. Ay, amok pa yun. Sige, tayo nakisimpan na gito ginatgatang ko, tagluto ak matain. Sakto. Saktuan, sakto to. Masuron ni Rosa. Ne. Madin sa dati Sala nga itatipan nakabsug ko ito sto. Sa anak ba't ngagtigtigam? Apay nga ita. Matulad kung samot ni katuga nga Agusti nga managtigam. Nguray saan anang nangan kat agtigtigam. Kasala si bumusog akanayaw. Sapay kaslay gaggagara na pa no. Murela ikiraod na pa no ka. Ay. Ito iti pagpalpaan. Intol malmalaman ti papanan ko iti barangay hall. Uray kat nagagatmat onjo ti akagawa dita. Awan problema ni katuganga kiti daja. Ay, nalagip ko man nila kay sakto. Alda nga tayo saktuan kan sakto to. Di nga tanayaw awan ili. Tila kita ni Rosa.
Nay, nay, nay. Sino nga taday tagtangad-tangad ala kay dita? Apo! Apo! Ay, apo. Pagarupan ng samot, abala, ito'y barangay Sabo. hall. Dumanon kayo, ama! Sa balin sabit. Nay, anya ti sabali nga ibagbagayo, ama. Alaala, sumrag kayo, ha? Sa balay. Anya ti sabali? Sana dito ti balay nagdago sa kiday. Balay ti barangay nagbugsutan da ito'y, ama. Barangay hall, kunak kuma. Wait. Malagip ka na. Nagbugsutan. Wala bukaw na. Kasla, nakita kidin da ito'y alakay. Ang natnagan mo. Siyak ni kagawad maring. Siyak ti Odi ita. Nauli ka. Ha? Anya Odi ako na yo? Gano si ka tinagkuna asika ni Udi. Ay, ti kayat ko asawan, officer of the day dito'y barangay. Shortcut na ti Odi. Saan nga Odi? Ana Odi? Naglawag mo din ang ngagaw. Sana katulangan niya. Ay, abaw. Agkabaw, sanda ito'y alakay. Di mo man pagkimukimutan dagiti subel mo. Tamadya kita. Bade talaga. Ay na, di pa hingiwat ko tinakita na. Mali, di kasta mairwan ti babae. Apapamayan day tingiwat na. Kaslagay ayab ndo ko Anya ti bagbagayo na, ma? Magando, makaaramakbay. Owen iti day taata iriyo. Ay ka makaram kayo pa, iti balo akas kanyak. Balo ka? Natayin nila kayo mo. Wen, ngam sa anak nga agpaaram. Agtugaw kayo Orayon yon ni chairman. Anyabat na pakibaga ni Kagawad Maringaya. Hello, Kagawad. Ay nakagawad duming. Si Kaman lat mangawagan kan ni chairman. Barang makontak mo. Apay aya? Adamang sapsapul kan kwa na dito'y barangay hall. Nayaw awan samot alakay. Aya. Anyat nagan na. Eksakto ka no. Sakto, ti birngas na itilato. Kasta ti kinunana. Anya? Ay, nila kay saktaw. Owin nga taa. Lakay may. Amang ano iso manday tantay nayaw awan ide. Ay, amok pa yan. Ayan ni chairman. Nagudong. Bayam, ta umayak ditan. Kita akman iso tay nayaw awan ide. Sige nga Rod, Kagawad. Ibagak, taurayin na kan. Bye. Bye. Lakay saktaw. Iso nga taday, chay. Awagak ni tatang. Naibagak ni imbagana. Siyak ni sakto kungkungan. Ayan ni katugangam na kayabkaban. Sana nakayabkaban ni Chairman Gusting ang katuganga, kama. Kasaya. Inusak ti damagam. Ibagaking ka ti kumpleto anagan ka. Pagkababon na ito. Sak mula na ini. Anak manang. Pagayat ko nga man ti ag subli-subli. Dasap sa pulag.
Anya ti sapsapulen yaw. Kurang saan di panahon ka. Kurang nga talaga. Kurang. Ni kurang ko. Di nyo lang nakikita. Kunakon kat. Isuday ito itay nayaw awan idin. Nakita yaw. Awan. Ang kurang di panahon ka. Iswa ka sa kumanikatugaga, mabalain. Mabalay nama. Urayan nyo labasitan. Awan. Awan na mamaw ko. Awan. Talagang awan mo mataga nagbugsutan. Nagulit ka ba? Sigala ang ganun di ang mamaw. Tagamianan ka. Sanaya. Taga-abagatanak. Di nakmanyaw awan. Sika, tidamdamaga kita, no taga-ano ka. Sapsapulok nga raw. Detay mangibaga no taga-ano ak. Anya? Ay sus, kasano rito yun? Imbag no, mo nga ni Sofeng, ti pa nang isang putkoy ti daytoy alakay. Anya nga tatilinaon di bakpak na alakay. Awan samot pagsukatan daw no sa bali abado na. Awan sa ngagpaisaw. Takaslawan mo ti adu alinaon ti bakpak na. Kasanon. No di nalata masarakan ti ibagbaga na asap sa pulin na. Ay, pumano tumot lang ata Kasanon no saan pumanaw? Ay, pumanaw to. Umakarto, iyayan darusa. Anya? Papanawag? Saan? Pumanaw tulatan. Umakarto, iyayan da duming. No saan to nga umakar ijay? Problema to da dumingan Ay, karaman ni Rosa. Problema ng tumot no anya ti problema ni Dumeng. Wen, kat ninto duming, kat adang ag problema. Isudan ton ti makaam mo. Udaw. Daw. Singkaw. Kwadraw. Abay ngay. Udaw. Daw. Singkaw. Hindi. Singko ba dahil? Taltalo ba dahil tao? Baysa. Dua. Dalaw. Hindi. Talumay. Nay, apa yan apong sakto? Anyat suksukitin niyo dito katapukan. Nay, apa tangtangadan da malatan? Anyat suksukitin niyo dito katapukan, kunak. Ayawan, mabisirak. Anya? Apa yan mabisin kayo? Saan da kayo kadi pinakanda tatang? Saan? Anya? Nay, apay ngay? Naglukon tananang ko no kasta? Sakto lang. Mabisirak. Nakakasiyag. Nakapimbimanak. Ang sakto. Sa dino nga min ayat ti lugar yaw. Ipagayo. Tapno ang mumiti pangituludan mikin ka. Mabisirak. Mabisirak ko naglaganunan. Tukik na mi ti dagat. Gam na nga istek. Inabawi. Ikaw nan. Inabawi. Ay, apong saktaw. Ay, umay kayo. Umay kayo. Apay nga min nga dakay dito katapukan. Balikod niya. Ha?
napoy kan balikot sa. Mangan ka di katagsita iti balikot sa. Ay, apong. Ew. Agkilaban kayo kaday, kat agsida kayo iti balikot sa. Nagkuna. Aglut-luto akit ibalikot siya. Ikilabang ko gadain. Ala, agkapawan tayo alakay. Wow, so Anya di? dahil na sigurong. Nay, apa iti gurong ko, apong? Ay, pilyumay kaya mo ito alakay. Agawin. Agsangsangin lagi din ni kurang. Kasi mo ni kurang. Saan ko na mabirungan? Kurang ka! Ayan mo na yan! Kurang! Kapaw at talaga. Ay, apong saktaw. Apong. Umay kayon. Sumrag tayo dita balay na tatangkaw. Ay kayon. Wala na pong. Umay kayon. Taikang kayo itin na po. Ada. Ay, adu Nala, umay kayon. Thank you. Ay, kakasanda ka na Unmat. Ay, nakapimpiman kayo, apong. Iso, maasyanak unay kada kayo. Ati na sayat. Umay kayon. Taikang kayo itiin na po'y. Nakita mo, no kasano ti panang perwisyo kanyak diyan sang sangput ni tatang mo nga agkabaw. Nakakaasimot, nanang. Nakakaasing agpaiso nga maumaak. Mabanugak rusa. Yakmut nga rod kapin anaw. Anang. Mamati ka kadimot inihim bagana asaan na mapakpakan. Mabisin ka numot unay. Iso nga idipukpukaw natin na po'y. Inay ayaw kon asumrag ta ikakitin na po'y. Kat tisnudo mo ta na si murot dita kusina yaw. Pamanagnak day jay adinan ammo ti lubong na. Tadi na pa yan ammo ti mabsog. Anya? Agasam, uray kalkalpas na anangan ibaganan to pay laasaan anangan. Mangan tumanain. Anya? Saan na nga ammo ti mabsog, Rosa? No napanan katirik na amabsog, No kasta akaan, ay papapanandya kang kanan na kunayo, Un nga rod. Manumot nga ag-CR. Taibagak ko mga agtartaros jay kang kanan na. Kasano nga rodan? Di yun maanusan? Ay talaga. Ibagak to ng tatang mo asumaapulangan iti sa bali a pagdagusan na. Mabanugak launa yan. Naglukon ni Gusteng. Pimanaw man langatan asaan na nagsasao. Ugali na talaga. Damot lagayam di ta kusina. Kunaklan ng pimanaw ay. Nakabunit eh, asang sangon na ti. Dalikan. May nag-Amerikana. Malamin nga ta. Katday ta Amerikana kit din. Tinsuot na. Agin inudo. Ay, hoy, Gusteng! Anyat naknakan mo, ta nag-Amerikana ka sa ka nagbunit eh. Sakto. Ay, Jesus Maria, kakasakto. Sika! Ay, ginsuot mo, dahi ta Amerikana ni Gusteng. Ay, awanan na gini. Awanan. Ha? Anya ti awanan? Kurang. Apa? Kurang kau. Idua na ini nga ganon dito inalikan.
Dumatay di agi ko pitikapit barako dito sa ako tinalikan. Ay, nako. Ayan mo kay kurang kaon. Ay, kwa. Anyat sa sawimon. Ay, kunakon kat. Mudamdamalaang mabisin man day tuyan. Ada kurang na ni kakasakto. Ita kadala nga amo yung nga dakurkurang na, wano ang kabaway. Amo ngagkabawin. Ngam ada kanu kurang na. Wan may, talaga nga dakurang na. Sana ka maawatan. Ha? Ada sapsapulan na akurang. Uray na lasang sangitan. Iso di mapukpukaw. Anya? Oh, nawata mo, di kayat ko asawan. Ada sapsapulan ni kakasakto, kat isuday jay ti kurang. Agnagan iti kurang, kasta kaday. Wine. Ay, ada agnagan iti kurang sapsapulan niya amasaktaw. Kasta ngagpaiso. Mayat Ni sakto, sapsapulan na ni kurang. Ni. Hihihi. San nga ta amang bulbulaw laang da di alakay? Ha, Doming? Gamhuston sa tiatap ko maipapan iti sang kadagulit na. Pampanunutok mo't na ita, Chairman. Dasakto ken kurang. Sana nakapapati. Anya asa na nakapapati? Da ayamat agnagan iti kakasta anaga. Nilakay sakto. Oh, nagan na mo talaga da gikit. Birngas na. Unmat ket dia. Ngam di sang kadagulit na kurang tijak patsyunan nga adakin nagan. Imbagtasan kayo anayaw awan, apong sakto. Amo ko, dinalan. Iso nga gawin na kaon. Urayin tay jam amok kada kayo. Ada ya? Ada apong. Rosa! Ah? Rosa! Dakon! Ay, isudaytan. Ay, umay ka! Dumanon ka dito balkon, kurang. Kurang? Ala! Isun! Wan, isuti bagbagakan ka. Ay, apong sakto. Isu ni kurang. Ay, kurang ka no, tinagan ni nanang na. Wan, kurang tinagan ti mistisa Haponesa nga inak. Kat, da kayo ka din ni apong ko anabayagan ama pukpukaw? Apong mo? Sakli sakto nga apong mo? Sag aya? Ti husto anagan nyo kat swakto sato. Swakto! Hey, sakto! Apagisaw! Apong ko! Da kayo ni apong ko aswakto sato. Ti ama ni nanang ko akurang. Ala, ay, iso nga agpayson, batch. Wan, apong ko daytoy nayaw awan ditoy ayan nyo, Batch Rosa. Ni apong swakto. Isumatla ang tibirbir nga sa nyo, iti sakto. Apo ko kaya nasarakan sa kaon. At last, nagkita kayo nga rodan, apong sakto. Batch kurang. Ay, Batch kira ko nam arosa. Birngas ko lang tinaganday din nanang ko akurang. Kurang ka. Agawin na ni Jay Japan. Sakto kan kurang. Sakto. Nagtagtagay na paklanan.
Ang pudpuno di sakto kan kurang anagan. Domi, mabali namin. Anya itandag ito ang mapaspasamak. Makabulan ang daytoy napnap na. Awan mabalin ata panahon na nga raw. Talaga aka nagiti abulan ti Hulyo kan Agosto tinapnap na. Wan angam ore aginit kumamat sa paminsan. Kumaangam awan mabalay. Tajalim ba sa bagyo a Fabian idi na panabulan kat ginuyod na ti monsoon rain ako nada. Wan nga ron. Awan mo ti di malapos a bagyo dito pagilian. Nga nagsasaron no dagiti low pressure area. Amok, ngam kaslama agbagyo tatudo kan angin na medyo napigsa. Karaman na dayta. Ni, kas ita, kasla agbagyo. Kasi tinakunak. Usulit tatay kun kunada hanging habagat. Angin nga dakakuyog na atudaw. Nagadun, tinadadail amula. Tana tinapmutan dagiti mulmulo da nga agpapanraep. Awan na maramidan bakit? Talaga kasta. Itay malapgang. Naimbag ki di Tawan landslide dito lugar tayo. Ayam naglipyas mati karaya. Malayos tayo. Nangruna no high tide ako nada. Ngamin, no nangato ti danom ti baybay. Atab ako nada. Sa napigsa ti danom nga agapoy ti karayan, ay malayos tayo Uy nga raw. No apay ki di naglakamot kan nga aglayos dito ayan tayo. Bunga dahil tanti kaawanan na iti kayo amang lapad iti napigsa abaya kamak na. Kasano, manmanon ti kayo iji bantay. Bunga, ti kinaranggas ti tao iti nakaparswaan, kasagot kada tayo tinamarswa. Naagom ngamin ti daduma a tao. Pilang pagpagida ti amuda. Saan da panunutan ti dagas nga ibunga ti panakapukaw amin akayo iti bantay. Dahita nga ron. Saan tayo nga inilala dagiti parabor ti apo na marswa? Kalpasan na, saan mo't mapukpukaw ti COVID-19? Dahita ti may sapari ko. Nangruna kat nakastrikan ti Delta variant ti COVID ako nada. Ay, dahita nga rod ka. Kasanuman nga tan ti biyag tayo manan. Ay, hadamanan dahita kabarbaro akita ti virus. Isurod. Nagsublimanan ti ECQ di Metro Manila. Kan MECQ ti Daduma. Kan GCQ with restriction. Kan nabayagan nga MCQ dito lugar tayo. Adapay. Saan ayang adda pala dagiti lugar naka-GCQ kan MCQ? Wan, kasaan mo mapukpukaw ti positive no di ka umadado? Kasano nga na ta? Nalaya. Agyaman tayo laangin Kasaan tayo mapaspasaran? Ti mapaspasaran dagiti daduma a nasyon, wano lugar nga adapay gingginad kan layos. Wan matkat niya. Basta tungpal tayo latan kadagiti mako na health protocol tapno adayo maapektaran wenno maakaran tayo itinasao a virus. Talaga aday tati aramidin tayo. Kano nga tangagbating ka dagitoy nang runa iti kupit. Awan makasungbat iti daytan no sana nila nga po Diyos. Gapo iti pandemya, umado ti krimen. Tano agbisin ti taon, ay pamuspusan nang agpapan makaarami dan iti dakas. Sana maliklikan tayo ta. Saan nga agpapada ti kapanunutan ti tao. Kanti sa ludsod, kasano pa'y kaado ti matay, gapo iti dayta a virus sakbay mapukaw. Wan nga raw, awan makasungbat iti dayta. Surutan tayo lang nagiti ibagbaga na protokol, kanaskan nga aramida. At no, agtalinaad, nadalos tayo. Agi paunag, kadagiti na sustansya at araw. Papigsaan ti immune system ako nada. Tapno napigsa ti bagi amang laban ka nagiti sakit kuno virus. Makapadanagin. Adda delta.
South African variant, UK variant, kanu anya pa'y dagita. Ay, Naturog pakit din bakit. Tenton bigat. Masapa at amapan ini barangay hall. Taamangan na adda parikot. Siksika matamadanon ko dito barangay hall, Kagawad, Portugal. Kunak no naladawak pa yun ngayon may. Iso nga ron. Naimbag na nasapa ka. No saan? Di aging gaita, san pa'y laan nakalukat ti opisina ti barangay? Makapasuron nga ron. Sino aya? Ti aking duty ko maita. Ni Kagawad padtok Isinalbagay. Kat ni barangay sekretary. As usual, saan manin nga amo na niya nga oras nga umay ti barangay sekretary. Ta umay no kay kayat na. Ay talaga sinalbag da giti akakadwan. Kasta unay mo't nga ro da pakpakasida. No ibaga mo ikatamida. Karida akaria. Hanggang karimot ngay tayag ti kali. Awang gayam. Napirma ako dagiti papili sa kasapulan. Inbilop mo man. Tamno presentable mo ta. Awan charma. Naikabil mo ni ti brown envelope dagita wita kapapili sa iya. Tay submit ko kin mayor. Uy, ato ti brown envelope charma. Halaman nga rod. Ta agudungak man. Kada pagsasaritaan mi ka ti mayor's office. May panggap iti ka barbaro a virus wino variant akon kunada. Just kida kita. Nga raw. Noon naman na kita mayulog, paglintigan, wino protocol, tapno malapdan ka no ti isasangbay da kita variant. No maminsan, narigat mo ta basta makastrug, ta makwarantin mo, dahil tagap iti sa balya pagilyan. Kalpasan na, saan da basta makaawid ka iti lugar da, ti awan travel pas da, kan health clearance. Iso nga raw da mas daawak, ni bagada anak kastrug ti may sa pasidab iti dayta a virus variant. Ay apo, kitagdalan damot ka dagiti testing kas kada swab test ka na nyapay dita. Imirot nga raw iti protocol, nang runa ka iti boundary iti nagduduma a probinsya. Husto. Ang isos narigatan no makastrik dagita a kabarbaro a variant. Anyari South African ada Delta. Adula amin. Ang kinakabut-buteng, nalakakano amayakar da kita. Nabalsamon nanang. Nasayaat. Ngam talula engal daw ti pan nakalamay na. Hinayong bagki idi, atasan ako biti nakatayan na. Tadi ka maitabon man adagosan. Un nga rod Kan napalubusan tayo amang lamay iti minatay tayo iti talo nga aldaw. No laki iti tasaan ako bed tinakatayan na. Ngam ti dakes na. Adda dagiti damag ano adda health insurance mo. Ibaga da ako bed. Tada maala da adakal agatan iti health insurance. Iso nga rod ti damag ngam saan tayo nga amo ano po no day tawon no anya. Adulat ta dagiti anomalya. Ang oray kastoy lang nga rodon ti pandemya. Ay, gundawayan da nga rod nanang. Inton kon isuda ti mabiktima iti COVID. Kunayaw, taado nga rod ti mangibagbagay ti kasta. Anya kasano? Makitsinda ta pa isakbay nga agawid ta. Ay, grocery ako mananang. Ang mga nagnap-nap kit din. Ay kutun oray siya. Agatang akmat kadagiti kang runa anak commodities. Oh, tagay mo, pare sitaw. Baita. Sabag, awan mapulutan. Wan nga raw, di kad kumaglayos tapno adamayanod abaka.
Wenyo anya pa'y dita amay dakner Ay, anyan. Wenno malmus abamoy. Namartikan san pare. Anyan latitan di mapamparurot mo. Wama pare. No kasto yung awan mapulutan. No anya laditan ti mapanpanunot kay. Ay, awan yun talaga. Anay? Arak manan talasanguyo. Imbes ko mga inkay agremedyo iti makan ti pamilyayaw. Sa dino ko matipapanan may. Apay atamagam kanyak si Kabursyo. Basta awak kiti. Adda maigatang yung iti arak. Ngam awan maigatang yung iti bagas. Sumardang kaman dita. Pagbabartakang kamanan makita. Pare, saan mo natutupan ni Mariska? Makapasaron nga may pare. Si Kapa iti adagkanas na agrupsaw. Saan ka ngagdaya mo dum dita? Panawan na kami yan. Wen! Numasurunak, panawan ta ka kadagiti anak mo. Income langan ijay kadatatang, kat makaamukan iti biyag mo. Di mapang kayo lang. Di ka din nasayasayatan, tapno awanan pagparekutak apalamutan. Nay, Mariis ka. Apay ta kasla narba kasuuran tarupam. Masurunak kagawad ampling. Ha? Sinot kasuran mo? Gan, nana, apay nga datampong yaw nga agina. Mapan kami ijay kadatatang kagawan. Ha? Apay nga datampong yaw? Pinanawan min ni Bursyo. Anya? Ay sus, apayain? Matay kami ni iti bisin no ijay kami latan balay. Taada mainom na iti arak, gamawan maigatang na iti bagas. Ay, nagkarumutin da di abursyo, maray. Kas ita, arak manan ti pagsangsangwan da ni istong. Iso ang masurunak, makaamon iti biyag na. Nagloko mo tinday Bursyo. Ay na, palalo, chairman. No apay kitda kasta no maminsan. Nakapat patig ti arak. Suman. Ada pa ya kunada. No gumatang kay di masida ikindaan tawar ka tawar. Ngem no arak. Oray nakangingina nang runay di pandemya. Betul, pwede ko na dyan naman. Rumwarkit nila kiti ulo-ulosan da ako nada akwartada no arak. Ngam no agpaay iti pamilyada. Ibagada nga awan kwartada. Salbag ni ayat. Ala. Kumplito tayo kadain. Rogyan tayo ti meeting. Ado tintay talantanan. Nang runa ti panagsagana para ti idadateng dagiti kalamidad. Kas kumay ti bagyo, inulayos. May salangan ti awan, chairman. Sino manan? As usual, di kagawad padtok Ay, salbag. Ala, rugyan tayo latan. San nga iso ti mangimbierna kada tayo? Ay, nasa uyon, chairman. Kanayon mutlatan na kasta ti aramid na. Tidakas na, no nalabsan na da bursyong agtagtagay. Di magaspay laay. Ha, Ay, daytan na. Nang runa no da pulutan da. Sanday tamot ti kang runaan no maminsa. Awan pulutan da kagawad, chairman. Tangad, kan kirim-kirim lang. Hanya! Amang ano dapat ti tugkal-tugkal kita mo daw. Sinalbag. May baglaki din, tanalpasin ti meeting tayo. Huwag nga rod, chairman. Ngala, tangay na adjournan ti meeting. Agawid tayo. Ayun Kadagiti na pagsasaritaan tayo. Nadda kalamidad, wino dumawol ti panawan. Adda tayo amin iti barangay hall. Tapno maadrisan tayo adagos ti parikot iti barangay. Manungal dawon at tudo kan adaangin na dumeng. Kasanungatan. Wan nga raw.
Ang mga nagluktes ti karaya, kan mayroon na ahay tayo. Ay, saan kumamot tapno saan nga aglayos dito lugar tayo? Dahil talamat ti parikot tayo, iso nga aglayos. Dan nakadalos tayo, mat ka nagitikan kanal. Sapay la ko matawan ti flash flood kan pitak nga agapo ijay surong. Dahil ti saan tayo ang may baga. Nangruna kat natangkan ti ulo na kita duma akabaranggayan nga agkaingin, puno agumay ni surong. Awan nga rod ti pamataudan day ti pagbiagda. Anya nga rod? Ano, ti pamuspusan, asa na may sakripisyo ti nakaparswaan. Anya nga rod ngay. Kat saan mat nga agpapada ti kapanunutan tayo? No maminsan, da tayo matlaang ti pakaigap-gapuan ng iti makuna natural calamity, ngunong natural disaster. Gabu iti kinaranggas tayo, iti nakaparswaan. No kumatagpapada ti panunot tayo, akat iso. Saan nga rod? Maturog takid din. Tanukas to lang. Kapilita na mapan kami iti barangay hulmanan nintong bigat. Dahil ta kami tinapagmimitingan mi iti. Malagad tuwan Tangay pasot day tati pa nagserbisyo publiko yung nga opisyal ti barangay. Kasano day to yan, Gusteng? Te, Awan mo't pasinat-nat puno sardeng titudunan. Nagmalam, nagpatnag, nagmalam kan agpatnag sa manag nita. Pakalawas na nakastoy ti panawon. awan mabalin abakit tapanawin na nga rod. Nga mapo, sobra mo't daytan. Dila aginit mo't urag malamlaang ita. Nadangrod maramidan tayo aya. Nene. Makapasala. Ada ang mga awak kanya. Kada, Asyo nung tao mo awag, sung bata madagos tiksmet mau. tiksmit ka dyan. Ni kagawad ang pling. Sung bata nga rod abay makaungot ka pa'y. Hello, kagawad. Ay na, chairman! Ah. Nalayusan ti barangay tayo! Anya? Pagkat mga hindi to'y arubayan, men! Ay na, po! No, agpat nagpay da ito'y akapig sa titudaw, amangan no pagat sikutin! Kasta. Ay, sus, delikado nga ro din Ala, sapay la kumatay sa ring na matlangan. Intun madamdama. Para istaw, anyat mako na may tinakita tama pulutan. May ngagpaso. Namnamamaya. At may dakter kalding dito lugar tayo. Naimbag ki di, ta sinapat at nagpasyar. Kanin sarding na matlangan dinapig sa tutulo. Kan, bimabada agos ti danom ti karayan. Anya nga rod. Sulwan talatan dagpulutan. Ano, mga eptay ti kadwada. Anya? Inakaiban ni kagawad patok. Wala, si kalata ti makamaw. Tumagas kamatan ti upat suli na. Tusot na muwak, chairman. Naglanggong dagidayan. Isumot lagayam adi may nakirunda ni kagawad padtok. Ay, apa? Apay ay kagawad ang pling. Ay, apa? Kaskala, kamatin ti 7,000 asa iro nagapam. Ay ko, chairman, di magasak ijay kadaal daw. Ta medyo nagrigay iti likudan ti balayda ang may na, dakis adamag. Apay, kagawan. Ay apo, matay samot tanda bursyaw, gapo iti sakit ti tiyanda. Anya? Kunak man no, nagiinom da. Uwain, pabasulan dati pinulutan daan na idaknir akaldeng, bimsog pa yan ti tiyan na. Adya, sinalbahag. Matay dan gabi ti kinarawad da. Ikat ka na bunda. Alpas ti pulay. Ada matay ti bisen, ada matay ti kinarawad, ada ay, nagdakas na tagtagay nag. Dumi, mabali namin. Dom, ayan tay pusatan.
Apay asa pulang. Ada nga tadi ta arubayan Dan tani saan mo matapastre ka no daduma. Wen tagkalong ngamin no daduma. Hangam maikawa aktawan mo tan apan anawa di ta kusina. Amang ano dadi ta arubayan. Wano laki karuba nga ta. Lalaki di pusa ta. Agpasyar da dyan ako. Makaikawa ngamin. Sa di na ugali ti makikaaruba. Ta dagiti pusa iti kaaruba ti umalatiw ditoy. Anya? Wala di ka pagtaktaktakan. Sumangpat tulad ta bilang awan di ta makitam. Sa bagay. Ay, Wen. Nalipatak mo tan di order mo akapemon. Sige, mabit lang tay timplahan ka. No awan di ta kusina tay pusa may. Kan awan di ta rubayan. Amang ano saan na makasangpag no nagpasyar. Adu itan ti agpupusa. No adag mamanok amak na. Ada mo tagpupusa itan. Karnyen dati pusa pagbalin na pulutan. May sanimang astor. Akaano lang nakibarangay dito nagbugsutan. Ato ay do, magkapikan. Dinardaras mo sa matan. Ay, Wen Aday ta, naikiwar konti asukar kan gatas na Ewan na. Itong, amang ano santan ama ure asumangpot jay pusa. Amang ano agpada tayo ti pampanunutan. Amang ano at taki din ang tiliwan kat pinartidan. Iso pala ti kunakay. Adu itan ti mangarnay nga oray anya akarni ditan kat pulutanan da. Nye, naparti nga tangag paison jay pusa ta. Anya ti amurta. No saan man anak partay. Amang ano dapat ng kurso na da amang tarakan. Nasaya at laang ano kasta. Wala. Ang magalwad dagiti mangarni dita. Mabalin nga idaromida. Nang runa no aso ti partinda. Ay, sayang mat no saanan asumangpot ni Kuning. Isu ti mang bugbugaw ka dagiti senyora dito balay. No saanan na sumangpot. Kumita kanton iti kuting apadakilim. So katamon ni Kuning. Kapilitan na kasta ti aramidak no saanan nga agsubli jay pusat na dom. Nalpas ko matla ti istorya ko. Pabalin kong tagilan. Ay. Kulak lang no maturog ako mananjak malpasan. Ay. Oray iridip ko. Walang naman to na i-email ko. Ay. Baka panak to pa barangay hall inton malawa. Oh. Kanayon nga agapadaamang kan inang ko, Chairman. Dagulit mo't ngamin ni inang. Ket, dayta ti pagapapaan da. Chairman, aglablabos mo't ngamin ni inang no daduma. Ngam babalawon mi mait ni amang. Dakkel mati pakababalawan ni amang yaw. Naranggas kadagiti taraken yaw. Nagpaysuday ta. Katika babaen, isut mapapabasol no adda mapukaw at taraken. Nga uray pusa ditan, di na kanu pakawanan. Wen, manginom ni amang yaw. Pudno adakkel mati sweldo na
Iti pagpapaayan na akumpanya iya kabisira. Ngabawan sawat mamaay na. Wan, di na matikan ni inang iti kwarta, chairman. Kasta ti reklamo idi ni inang mau diti barangay. Ngam saan mimot ngamin amabalin basta pakibiyangan dagiti kakasta problema ti agasawa. Isung ay ket agpatingga kami lang ay ti pamagbaga. Angem ala. Bayam takitaan mi no kasano matulungan da kayo balasang ka. Ino, agyaman na, chairman. Talaga ba't nga glablabos ni Mang Astor iti kastaan na may anay ti anak di pusa da. Laki di agasam. Imbas na kanu amin dagiti lima ako teng. Anyan. Numaringguran iti uni da. Di na pala ket imbati iti kalsana taalanang iti mayat ngagtarakan. Naimbag payakas ta ko mati naramid na. Saan daan na tay? Masyan unay ni manang insyang Angam, awan maramidan na. Naunat ka no amin nagligurteng anak disaw. Taing gagaranan sapay nga intiro iti adigi ti patagwab da. Kasta ti kinaranggas na, iso amasuron dagiti kaarubadan. Di maday, no mapanunot da ti agpetisyon, no kanayon da na marengreng iti kinariwawa da. Mga numadanon dan to ti kasta no saan dalatang agsardang. Naimbagi di kanasing po mo dagiti anak da. Pamrayan dalatan ti agi ikes, no saan da maanawa dagiti dadakkel da, nga agbinbinog kaw, kinagdindinuklos. Ti ko namkit day. Amangan no aglumlumban tuman ti nauna aputot nan kani insyang amapan agkamang kadatatang. Ayun ago nga tuma ni tatang tamauman. Anya nagiti kastang agasawa. Di dala maumangatan. Nung mauma da, agsina da nga ta. Ang gaputa saan da maumuma, ay, kasjay dalatan Kasi ti sigod. Adda ka manan insyang. Anya man tiririyon kan lakay mau. Idarom ko nila kay ko, chairman. Apay manunay Anya kayon. No kaano alakay kan bumakit kayon. Isupay ti panagap apayo akasta. Sigudan ama nagapa kami, chairman. Nuapay kat ngamin ajak bet lamauman. Apay akasta ti saom. Ikarkarik ide iti bagek ano mauma akon. Panawa kaon. Tama kamon ka nagijay anak bay. Ang sa anak matlatang namin ama uma, chairman. Nay. San ka mawatan, insyang? Saan kumat ngamin ama panawan? Anya? Ang itagbat kun iti bato na ito, chairman. Katda kayo ti makasaksi. Tada kayo lati pangibagaak iti na ito. Nay. Maudin akarik na ito, chairman. Anya akari dayta? Ikarikaon, ano parisan na to'y black eye ko? Idaw-dawat ko amapurwaan ket ipatay kaon. Uray tabalasang njay inauna nga anak ni chairman. Isuntun ti mangkita kadagijay ading na. Anya, nene, madeti kastang ibagbaga mo niya. Maestro kaglabo man, chairman. Ngam puwera sa anak amatay adagos Diyak kayat ti agbalin nga ino-hotel. Basta matayak lang man. Angam, no matayak. Dagtal to ti paragbabawi na. Itaak ma. Ti kunana. Peace time nan taon. Tanyat aramidam. Nagadot utang ko. Ada utang ko iti lending asang agasot aribo a pesos.
Plus, di utang ko, hindi nakatapungor anak ka motorsiklo ngagsursur dito'y barangay. 20,000 na jay, Charman. Jak pala natin nagan uray na minsan lakuma. Na, Agan anak king agap-apo na jayan. anya. Sa bali lang jay 50,000 pesos nga utang ko kinila kay Libas ngagpapa 5-6, Charman. Ha, 100,000 plus 20,000 plus 50,000. Mano ti total na, Chairman? 120, 50. Di mapanan 170,000 namin. Ay, exactly, Chairman. Na, Ano matayak? Sino nga iti sinirenda? Saan kat anila kay crowd? ha. Uwang ko ng Chairman. Taisot na batad. Uun nga taa. Nalibasak to na itang ko, Chairman. Apay, masinirdak to, pay. Surutan tak ijay langit, ano ka ba ilandak asurutan ijay? Ay, No langit at ipapanamin siyang. Dinidemonyo mo, di ba nagpampanunot mo? Langit kit din ti mo mapapanam. Ay, impyerno Urnusem, tapanunot mo insyang. Kasano ka di ngamen, ngay bingayan na kanila kay mo, iti kwartana. No awan mo tag susurot at taray ti utek mo. Dumeng! Anya rin siya bagam, takas ka man lang ororama na yun. Ni manang insyang, nakalibasan. Ha? Sapay mapukpukaw man ni mang Astor anakay na. Agore ka, apa yan ang libas? Imbalo da aya. Nalibasan nan dagay nasot aribo nga utang na. Anya? Napanan na ka ng arudan. Ay, aday di balay da Nakaunat ngayon display dagay di anak na di salas dan. Anya? Dirit sumanti bagam Rosa. Natayan, kasta ka day? Wan! Na-stroke ka no dong. Anya? Di pa ka pimaysaw, di magbagana ka ni tatang di barangay haul. Ha? Anya di pagbagana? Ano matay? Saan dantun amasingir dagiti utang na? Nalibasan ng taon. Allah! Ewan Pimayson no kasta timbagbagana. Ala, sumaklang ko mas sa dilangit ti kararwana. Tirigat na, awan ka no ti igatang da itilungon na. Uray pang pabalsa muda, awan ibayad na. Kasano nga ruday? Saan pa'y anailungon? Saan pa'y anabalsamaw? Uray mabalsamon, awan lungon. Iso ano kaskasano? Balkutan dan tulakan noon iti ikamain, sada mapan ikala iji sularda iji away na. Ano yan? Nagkasangan? Kapilitan na kasta Tanaturay mo una iji magsaksak o piti kampusan tutayaw. Talaga anakasang? Saan nga ta pailungon ni Mang Astor di bang kaya asawa na? Day tati saan nga mo dagay di anak na dom. Tauray jay amada, kat saan da nga ammo ti ayan na. Kat kasano itan balasang kaw. No diyo mauray asumang puti amayaw. Ay kat, agurnong kami iti abuloy No, adanton makaanay maigatang itilungon na, pailungon minton. Kan paitabon minto adagusan nga oray awan ni amang. Saan yon nga orayan ti amayaw? Saanan anana? Amang pagpupungtutan tuman ni amang, jay nabatbati nga anak day di imbat-bat na po sa main. Awan tut po sa min Ala, sapay ko mga rod at asumangpot. Kan sapay ko
Taagbabawin ton kadagiti mading ay nararamid na iti inayaw. Tangay, natay mo ton. Natay ka ngagpaisan, insang. Nay, Tay utang mun ngay, asino ti singarag. Natay ka ngagpaisan. ay, lakay libas. Ay, nasaya ta si kagayam day ta supay. Kat, apay ka di aya kakang. Daytoy nga insang, dakil ti utang na kanyang akwarta. Di pa'y nagbaybayad Apollo si ti anak na. Isungay ka, agap-apawn. Anya? Anya, Anya ka diti magbagayon? Dayta nakaunat asang sangwunyaw. Natay adi nagbaybayad iti utang na kanyak. nay, ay, Anya? sus Marios. Ay, nay. Sika ti may sakadag iti anak na anya. Ayan tay amayo amay samat amang ngutang. Diyos ko, anya ka din dagita ngay magbagayon? Ay, kakang libas. Ay, Ay, amukaw, makasingirak mo na kayam. kakalibas, nakakaasimot to'y natay, kas makita mo't, saan pa'y anay gatangan ni tilungon na. Iso adila mabalen, di mo dagdagan, ti problema da. Masulbar ti problema da itan. Ta sigurado nga adu mati maasyan dito'y nakaun natin asi uutang. Anya, ay, unay kan. Agbantayak, makilarmayak mate. Ay, agyaman kami ano kasta. Ay, di ka agyaman. Tano apay nga agbantayak, ako na ket tagsingirak. Nay, kakang libas. Ay, Wayne, kukwak amin nga abulaw. Anya, Wayne! naa. Bantayak ti bangkay, tatunggal adda agabuloy. May intriga kanya when no sakya gigam. Makasingirak mo na gayam. Ay, yaman pa yapaw. Ay, sana mabalin, ama. Sana mabalin dayta. Anya? Makilamay ta agsinger? Win ka no. Anyan, apaw, taigam na tilistaan dagiti utang ni Insyang. Saan na kano anam na minsan na nagutang? Nagsasaruno di listaan. Nagan anak, nagap, apo. Porsyentuan day jay. Apo unay mo daytan? Iso nga ay, awanan. Kasano ang mailungon jay natay no kasjayang? Ay, awan mo't mabalin tayon apagdawatan ni titulong. Napana ko ni Jesimbaan. Awanan tilungon ijay. Taadan nakaitidan di kao dyan adonasyon alungon dahil nakrimit nga incheck. Kasanaon. O, di pa'y nabalsamar? Nabalsamarin Taday tatikang runaan ama aramid. Nasayat no kasta angam nay. Jay agsingsinger anila kay libas ti mairano dan iti pan nakabalsamar na. Ta, ison ti mangala iti abuloy bayat ti masayag. Unaya. Nasaysayat la kuman na din nabalsamar. Tay tabon lakit nga rut adago sain. Ay, wala. Bayan tayo na, tapno makasingir lakat nga rod piman. Katawan ton ti isidir na, uno singir na kadagaya anak ni Insyang. Ay, po aya. Napnapanan ket nga minen di amada Paliwawang mo't day jay. O di bayan tayon, sumangput ton kay kayat na. Basol na no di na makita. Kat sana makapagdawat iti pamakawan, idyan na tayo nga asawa na. No kasta, da kaya unti kasla kabagyan na aderit so amang bantay iti lamay na, ama. Uwan Nay. Ay di. Ah. Dagabulaw. Ay mabitlaan Mano tiya buloy mo? Mabit lang, ama. Kanya tarmitin niyo. Masapul akadakilan da tiya buloy da. Tapno ada makaanay asingarag. Anya? Saan aga puta kagawad ka? Kat pakibyangan mo aminin.
karbangak asingiran ti pautang kaw. Ang ama, natayon lay ta nakautang. Uray na tayin tadapay mo't pagsingirak. Ay, Apong Libas, masiyan kayo kumamot kada kami, Awan makalapad iti panagsingir kaw. Pautang ko ti singsingarak. No palubusak ang maitabon ajak agarami di ti mamusbusan. Asinon to pa iti singarak. Malaksid no da kayon do ti mangbayad iti utang na. Lakasyan na kami kumamot, Apong Libas. Ay, nagpagpakaasyak di ta inayo. Idi agang angas pa'y. Ngam di na kinasyan. Ngam ti kunayaw, itulok ko nga itugot na ititanam na dagiti utang na kanyak. Never! Ama, nungay kwa. Apay aya adi naksad dengan dumeng. Kayat mo, tasikan ti singarak. Ni ama. Salbag kayaw! Saan aga puta? Ni. Salbag. Ala, Balik ka ala, gatakin samot ka. Malibas, anyat mapaspasama kayo. Mama. Puso. Malibas. Saan na ito yan? Saanin nga gang angas ni Amalibas? Apayan, apayan kakalibas. Kalibas ka, ay, nakaida kamot ditahan. Nakikaida kamot dita di pa'y na ilungon na sing-singrimaw. Tatang, Chairman, saanin nga gang angas? Natayon. Nakabayadan niya masing-singir. Namatay. Taga-inap kumutan lagi jaga apa nga gasawa. Dumi, mabali namin. Gapitisan ngagsarsar nga tudo. Ada nakasla sadot da tao. Tagang ganasan mo tan jak kulkulob. Mabanlog mat nga ro nagiti mata ken utot. Makilatan laptop ti mulmulagata. Isa ka sapulan mati panagkidag. Nyalay. Tulap man na ito eh. Sapay nagmadi di natagtaga-inap ko. Di na minsan ngal daw. Natagtaga-inap ko kit. Na di kasinsin ko anay kamang iti kabambantayan. Natay iti aksidente na dyan. At nakatugaw kampay idi analamaya. Apay nga takas ti tinatagtaga-inap ka. Saan ba takas ti idi ti panlakalamay na? Agasam tay pasakwang da. Uwang kastaki din tinaramid da kada kami din nakatuga o bangkay. Kat nimot ten tatang ti bagbagak amang sakwang na isot nakariingak. Ay, anya nga tangag paiso tilangan lagi yung malamayan ang nakatugaw. No may tabon na ang nakatugaw mo tila. Anya nga ta, no agsisinak mo ang tikararo arang iti nakatugaw ang nalamaya. Ay, kumemitin. Sila ba pa panlunod ka na? Matmataya ka, nustay. Sumurot akong itiday di umpong kao. Ne, kito nagsarantamot ti sao yaw. Napigsa ti sao, ngam nalaylaya kaon. Kita man dagiti ramay kao.
Nagitilaw na ikukok. Mira man nga main. Ha. Ilumutan ti Kodilyo. Karaman da kita. Kukuyaw. Matmatayak nga rodan. Ayun gayam. Tulungan na ka bumangon tagtugawak. Sus. Matay samot ngagpayson ni Inakika. Di mo't madlaw iti busa. Kaya di ka nga agsaw. Gapo ka di taigit naklang. Di na ko nasikaswan. Ay, saan matain na? Kasyam kumato na bakit na balasa nga kabsat day dinam. Katdanggam ti dawat to'y matmatayan na kabagya. Ina, saan kayo payamatay? Mataya kaun. Pitaanak man nga main. Ay nang. Agtay-tayik ti bukil-bukil dagiti matanan. Matay ka kadingag pa isaon, Inakika. Alam tayo bang kitaw? Tara! Wain. Ayan nga tanday ti bangkiro nan. Aday ta. Adan dito ti bangkitaw. Batak na. Di patugaw nak di tabang kitaw. Na? Sambudam. Di mauding hangis ka. Susapo. Agbugsot sa amutin. Nagdagsan kayo. Dadanggam tayo maudi biling ka. Sige, Neta. Nakabangkito kayon. Ay, apo. Ni panugak. Anya ti biling niya. Siya kumadagbilin para itiday-diinang ka. Ay, nakatawa siyam. Dinaktak-tak nain. Denggam di maudi. Sige. Ibagayon ti bilin nyo, Ina. Ipatugaw rakto alamayan. Kasi di dadi apong mau. Kataan niya, Ina. Ay, sus. Agyat, agkupon. Abangan no, mabalintuag mo no. May daramudom kayo, Ina. Ay, ibagayon ate maudi abilin nyo. Ay, kaslakbot agbugsutin. Wangan nakdaw. No'y tapon na kanwan. Di siya matanasan. Kukwam to amin nanday. Induling ko aping suntaw. Lipot pwede nagiritara ka mistra. Matay ako. Ay. Matay ka talaga, Nina. Matay ka. Natay ka nun, Rosa. Sino tinatay? Ni Apong Kika. Di kabsatay ni Apong mo abakit. Nyawag ni Tatang, natay ka nun. Ala, kano nagpigsala ti boses na idi kinasaok idi kalman? Talaga siguro akas diya. At darag itinabnabiyag ti boses da nga ori agbugsot dan. Ay, Dom. Ang mga no di mo maaramid timbilin na kanya nga ibagakan ka. Ada yung bilin na. Ada. Ay. Natay ka di agpayson. Uy, natayon. Pinabugsutan ni Tatang. Nom, ibili na kanyak at tulungam ka no ni Tatang inton maitapon. At danto ka no tangdan mo. Day talaga ya? Talaga at tumulong akto Mabalin ayamat asaan.
Ay, anya ti bagam Rosa. Ni tatang, dinala maidiretso kada kayo ti kayat na ibaga nanang. Nang runa itata dito'y balayon tinagtugawan ni Ina Kika. Anya nagtugawan, nakatayan ko nam Ay, huwag. Nakatugaw mo ngamin amalamhayan. Kaslaki idin may samot na makipagbambantay iti nakalukat anungon na. Wen, adu ti makigtot ang mapanmang tanaw iti lungon. Tawan mo't bangkay ang makita da. Kasano, kat bilin na mo't sakbayan nagsatan, ati kano nariingan da a tradisyon, tinagkauna apulida, ti kayat na ama aramid iti lamay na. Maipatugaw iti bangkito. Wen nga rod, ngam anya de kunam nga ibagam. Aywan, ay ko Pasensyaan nyo lata kanon nanang. Tadito'y matan balayo tinakatayan kan nakaimasayagan ni Apong Kika. Dayta nga rod ti di na ibaga kanyak. Ngam anyan ni tatang mo? Mabain kanyak? Amangan ka no at damot masasauyo. Ngam di yun lang maibaga kinkuana. Anyalakit din ayan ni tatang mo. Awan kanyak dayta. Sa anak mo't kat anapaidam. Sana kaimo, tuno kwa, anyan ta. Alawan, amok dayta nanang. Amuyaw, bapalawag la ko manitatang. Oh, apay. Gaputabilin ni Apong Kika, asaan nan nga ipaidda sakbay anapog sa tianges na. Di namat impaidda nga agpayson, aging gaasim kilan ti bangkay na nakabangkito. Bay amlatan, Rosa. Itulog yung akasta. Nga uray ado ti agis isam iti pasikeg. Mapasensya amin akayat nga aramidin ni tatang mo ita. Uray kaskasano ay ayatek matkat. Wow! Kastaman di pakaragsaga ka mga nanang. Wunan. So pabus uyak iti amin akayat na maaramid di ta ikit na anay sarsarong. Kasi matpiman, tanimot tatang mo, ti kaasitga na nagpasagan na. Chairman, inong ungtak nagidi binaon nyo anapan nagkali iti tanab. Nay, tapay pari untaon. Kasano ka kunang malagkalidan iti pagipistuan iti konkreto nga adigay. Ha? Saan mo't apakay kalyan ti tao wenno tanam di kalkalyan dan? Ne. Iso nga awan dadag mo, Chairman. Imbaga ka ti aramidan da. Engam nay, kasano ngay amarukod da ti kaatidog ti tanab, kadimat mailungon jay bangkay amay kali akas iti kunayaw. Gure ka. Kaya't mo asawon, pinabaliwam jay kalkalyenda. Wan tasaan mo't atanam day jay. Anyat sura jay kinalida. Kasla abot kay din, amom day tay pagplastaran iti pundasyon ti konkreto apostay. Ay nagkunaasan at tanam di kalkalyenda ya. Kan asino mo tinagkuna apabaliwam? Ha? Nalaing kalaunay. Naiduma apa naglamay ti makitkitam ta nakabangkito ti malamlamayan. Di mo mapanunot, husto lang di kalkalyenda tanam. Kayat mo asawan, Chairman. Nakabangkito amay tabaw. Saan amay paedda? Kahit maipisok itilagaw. Awan ka diti konsinsyam. Marungrung dun ati tultulang na nupilitan gid din nga agunat tapno agidda amay tabon. Ini. Maitabon nakabangkito. Agsubli ka iya kampusan to. Kat ibagam nga ituloy da akal yan, yarinugyan da nga imbilin ko nga ramidin da. Nalaing kalaunay. Apay nga iniyaban dito kusina to. At ay bagam. Rosa,
Jak amo at taga Mountain Province gayam ti puli ang nagtaudan na tatang iti mother side. Unmat, saan lang amin unay ang madakdakamat at ayuda. Manmano nga da makapasyal kadakwada dito'y. Kastamat ken ni tatang. Di mo ngamin managpasyal. Wan nga ron. Itala akaadda ni Apong kika anatayan dito iti panakaam mo. Kasmakan ka Jakmat amo nga dagam kasinsin mo ana ikamang itinasuli nag-alugar. Oy. Anyakit din layjay. Naitagtagainap ko kit din. Apay nga gisam ka ngay? Maray awak hindi natagtagainap ko. Nasubraan niya kung kunada tradisyon. Nasubraan? Oy. Hanggang bayamon na dyan. Di mo damagan. Si Kamot. Mangirugi ka iti istorya. Sa di mo ituloy. Makapatis mo yan. Ay, kwa. Kasi ngamin. Natagtagainom ko ti tradisyon iyan nakaikamangan ti kasinsin ko. Saan kampay idi anaawat wano naklo na iti kakabagyan me. Saan na maisuro di iyan nakaikamangan na ti wagas. Di pa nakalamay kan pa nakaitabon na. Idi kuhan. Kampay di, inlaban na iti lalakay akakabagyan mi ti kanintigan. Amayawid mi ti bangkay. Ta saan da magustuhan ti kwa. Ti kastapan nakalamay. Tikas iti day na nakatugaw iti bangkito a bangkay ni Apong kika. Kasta? Kat, anyat na pasama kiti tagtagainap mo. Pinalubusan da kampay idi ayawid tayo ti bangkay di kasinsin ko. Kat impasakwang da ni tatang. Anya? Ay, apay nga ani tatang tinangsakwang. Imbes kat asikat ti akin kabagyan. Anya? Maawat akon. Anya ti maawatam? Ay, nagang angawam nga ta ni tatang ko iti tagtagainap mo niya. Anya? Saan mo to? Amamukan dumay. Sige, tagsublikan iti ayan ti bangkay dom. Bantayam, tama nga no bumangon, kat umunan ijay pakaikalian na. Papanamon. Na, pinanawan naklatan. Anyamot na ni Rosa. Ay, panawan naklatan no adda di na magustuhan nga ibagak. Dumeng, tabunan no bigat. Wan nga ron tata. Naisaganan ti amin. Anda pa karikutak. Iso adi mo namnamaan jay pinaibagak ni Rosa. Anya na tata? Imbagak at tulungan na kitipan na kaitabon ni Inakika. Tatangdanan ka. Awan kanyak na tangdan. Talaga mo tatulungan kayo. Good. Sige. Takasaok pa dagiti kakadwa ngagprosesyon inton bigat. Ay, kabsat ko ay katikot-kot na kaninton bigat. Itaam to ano adda ijay ti katugaw mo to ijay Gloria. Apo kabagyan ka nga agpaiso. Angam awan mayabuloy ko no dititungaw takakaasyan ka. Ay alakat agpinakadatan Tao mo na kamot at talaga, apumisok iti abot ti daga. Ay babay, kakakika!
Nalpasa ka. Da kayo mat. Sumublat kayo nga agdungaw. Nakasarita mo ni Dumay. Wen, Amunan, no niyan to ti aramiden na. Uno biyang nang aramiden. Itun di ka. basta tumulong. Yung Jack in detalye, ti maramid. Nekot, nasken ama-amuan na Tapno amuna mo ti saganaan da. Kasano din nanto aramiden ti ipaaramid mo. Ang damot ni Rosa. Day, kaapay ni Rosa. At danto pa isaan nga ramidin ni Duming ibagak aya. Nukidagan ni Rosa. Lakay. Siya ti makamo. Naanayas to ti prosesyon ti tabon. Makamu ka man lang. Ngamnay, adun sa ti makipanhabaw. Wen, imbagkit di Tawan unay ti masursurot a protocol gapo iti pandemya. Awanan tayo limitasyon kadag iti makipamumpon. Umaysapay kit di dagiti taga munisipyo. Ay talaga ka umayda. Ado ti tunod win no kakabagyan yay. Day tangarod kat. Kat nay, sikan tinapos ga namang kita iti amin. Ta si kakat ngarod ti kinabang ni inakika sakbay anagsatan. Wen, madanagan ka man ngatan. Ay sus amamukan gusteng. Ambangan no patudunam tumanan akarintaran ni Dumeng adimaan akas ko na ni Drilpain. Imbayam. Ay sana niya ka na ya. Isakit mo man launa di manugag mo. Ay kinapod nung na madandanagan Di mo pa'y imbagano anyat ipaaramid mo kan ni Dumeng inton bigat. Iso palagi pangkan. Anyaman detan? Di ka agar aramid iti pakasairan di manugang ta. Tanukas ta ti aramidam. Adda aja anak ta ti masakitan. Ta ay ayaten na unay ni Dumeng. Dumeng. Okay, Rosa. Ikakuha. Day tasuot mo. Mas dawak ka ron ta pinagkaputinak ni Tatang. Idin ta di mat agtudtulo. Wala. Da kayo akang nunan iti da ito'y a prosesyon. Agplaster kayon. Umayen dito iti may prosesyon. Mang Rubindong. Ay, itulod na kan inakika. Itatang. Binagkat na nakatalikod ti bangkay. Nakamas nga adlan ta ako namlan nakabangkitaw. Ngam awan tay bangkitaw. Kuna si Mikilan. Medyo agtugaw ka, Dumeng. Apay Tatang? Awanan ti ado asyaw. At tumpalkan Dumeng. Dakas na mataktak ti prosesyon. O di agtugaw. Di ka nagaraw inakika Sakwagan na ka ni Dumeng. Anya, sakwanga. Sakwanga, kiti nakamas nga ada bangkay. Ang ganito, balimbalas. Agsakwanga ka man. Ay, agyaman na. Nagtakainap aklagaya.